خوندکارین روجاوای کوردستانی دهمی آسین خوندنی ده ج آمادایی تاب خوندکارین زانکویان لهندرو دروی ولید دبدسخصنا سرکفتنان ده بردوامن. خوندکارین آستاناوندی ین دبستانا قامشلو یا پنابرین روجاوای کوردستانی جی سرکفتنه کانو تومار کرن. وزارت پرورده حکومت هرما کوردستانی روجا پنجشنبه ایواری 12 تباغ 2020 انجامین ازمونین خوندکارین پولا 12 آنگو بکالوریا ین سال 2019-2020 خلای کم به هر دو بشن خواه ین زانستی ویجهی لحرما کوردستانی دناف دا خوندکارین روجاوای کوردستانی الکامپین پنابران راگهاند که هجمارک جو خوندکارین روجاوای کوردستانی لدبستانا قامشلو یا کامپا قوشتپای پنابرین روجاوای کوردستانی پلین پرباش بدست خسنه خوندکارک کچجی پلی کم جناف هر دا خوندکارین سرکفتی لسر آستا دشتا هولیری بدسفانیه لگور شوپاندنار باز نیوز دبستانا قامشلوی آستاناوندی به هر دو بشنخواین زانستی و ویجهی پنجی و دو خوندکاران لخودگره دخلای کم داج ازمونان 10 خوندکار درچونه هنجی درفت لپیش خوندکارین دن دخلا دوان ده ج ازمونان هیا گو انجامن خواه بگوهرن و نافین خوشی دناف خوندکارین درچوی ده تومار بکن. هر سی خوندکارین پلین پیشن لدبستانا قامشلو بدسخسنه اون. خوندکارا کچ فاطمه عبدالحکیم ده پلی کم ده لسر آستا دبستانا خو دشتا هولیری بگشتی بنوتو 7.14 پلیان جسدی. دو پلیا دوان ده لاوا ولید عبدالجلیل کو نوتو 5.6 پلا بدسخسیه. راپرین محمد کامل 88.6 جسدی پلیا سیم جی لسر آستا دبستانا خو بدسخست. هر دو خوندکارین سرکفتی لدبستانا قامشلو یا کامپا قوشتپا لدوانکا تایبت داش بو رادیو ریباز بحثا هستین خواه بفی سرکفتنه دکن. خواستن کو نامه که دریا ریباز نیوز را آراستی حوالین خو مالبات و ماموستین خواه بکن. از فاطمه عبدالحکیم ابراهیم لجگنده کانی کرکی لجگنده وارد یرکی پولا 12 وخود فيجن بولا 6 مكاريز نجح عدد خواه بينهم بمعدل نوتو 7.14 خونام بو أسطب خوينم والحمد لله تعباكم فيصل رديتي طبعا تعبك أنا هندك بو وفالا نشو وأز قالك إسفاسي أهلي أخواتكم بمر آري كاربون وجهر آلية كيفجي إسفاسية كتهيبة جوارة وإسفاسية سازي خوي مدرسة جيتكم بمرتعبين ونقصران دن وساعتها خوش وإسبيروز بايل هفالي خوي ناجح جيتكم وش خوي هنا نجح يجي از بهيفي مال دورة وري زلافا وليد عبد الرحمن شكان باخوش تفا دسبكي از سباسيا ما مستاي خدكم وسباسيا كارمند قناة ريباز دكم وطبعا سباسيا مزج دايكو بافي مرنا وشكا دعم دايم من والحمد لله قالك مشجعيني مهبون والحمد لله از قالك تعبيم ومن قور تعب اخواني ومن همت خواست هنجي بس الحمد لله قي نصيبي من أبو وأز تخوازم قالك هفالي مجيوك من بن وشكا سيب تعبي إن شاء الله ويبقى ما في خو معدلي من نوتو 5.6 بو من هول داق وأز بيتر بينم بس الحمد لله نصيبي من أبو وهين أمنيا مش توشكاني بابو إنه أز ببن صيدلي وإن شاء الله معدلي ميالي مكيق وأز زانكو قلقي باشتا أز بردوان ببم هر کس همی هولین خواه ده کوزاروین وی ده جواکو خوندنا خواه ده سرکفتی بین. خودان پاشا روژه که برونی بین. مالباتین هر دو خوندکاران جی جرادیو ریباز را بحثا و سرکفتنی دکن. هستی خواه ده دن خویانی. از وقت باوی قطابی فاطمه ابراهیم ایرو گله کیف خوشن بسر کفتنا وینا و پیروز باهیا وینات کم سپاسیا وینات کم گوف کیفاهنی ایرو خستد دلی مده و خستد مالا مده في وقت هنیه تنگی سر مده در باز دبی و پیروز باهیا همی حوالی وینات کم یه سر کفتی و یه سر نکفتی جیبه زیویا سر کفتنی دوره بید جوارد خواست و الوید خوازم سپاسیا ما مستای مدرسه همیه جیب کم گویرو دوره کیوای مزن بسر کفتنا فاطمه دهبو از ولید عبد الرحمن باوی لابا من يجي كامبا خوشتبا لابا صفي 12 بكالوريا علمي بو الحمد لله مجموعي وينا باش بو نوتو 5.6 بو ازيا راضي بو واسباسيا ويتكم اسباسيا ما مستوي تماماتكم واز بهيفير مقوج حوالي حمه وكويناك بن وك حوالي ويناك بن طبعا ابهاني حمه نجبالا بون هات 4 مه 5 مه ويناك بشبورو الحمد لله تتعبي والحمد لله بيك اني في بيام خدي هي ان شاء الله هر
مرادي خوشي بك ان شاء الله نيتاوي ناكي هبو هرب بصيدلي وان شاء الله هو بيك بير ان شاء الله هم تخسير ناكل واز تشتكي مهم تخازم جو جمالبات طلابات تمامي جو مراجعه مدرسه يمكن يعني على القليله هيبي جارك ضد جار نكي ماني بالعكس وزانه بن بكازاروكي واجهان كيجا مرحله باش بنوي بردوام بن كيم بنوي جوار دوراتها بكن علاجك جوار بكن ان شاء الله جبوغا اوجي انسان سركفتي دركبن تەڤلی پەنابەریە و دووربوونا ژە وڵێت و هەڤدەمی بەڵابوونە نەخۆشیە کۆرۆنای لە هەندوور و دەرڤەی وڵێت خوێندەکارên ڕۆژاڤایە کوردستانê li ڕۆژاڤایە کوردستانê ئاسên herî bilind tomar kirin ku 10 خوێندەکار ji qamiş lew hesekê bi tenê di pileya yekem de li ser asta Sûriyê îsal derketine li herêma Kurdistanê jî ev e çend salin خوێندەکارên ڕۆژاڤایە کوردستانê di nav de yên zanko û kulîjan pileyên pêşin bi dest dixin sala 2019-2020 jî serkeftinên wan berdewam man û dest ji hêvî û xewnên xwe bernedan. Lêhêviya wan ya sereke herdem ew e ku çareseriyek siyasî, aramî û aştî li Rojavayê Kurdistanê peyda bibe, karibin kar û xebatekê ji paşeroja xwe û gelê xwe re bikin. Elî Umar